try. Hey, world, I try to be a righteous man. I try to give love all over the world, but I'm tired of being you. It's my turn to love and be loved. It's my turn to get out the world and let my spirit free. A terra galega é unha das máis fértiles do mundo e creadora de produtos únicos. Un dos produtos da horta máis exclusivos e de maior prestixio é o chícharo pago, máis coñecido como caviar verde. Pero cal é o segredo deste manxar galego? Ain't it a sin? Ain't it a sin? I try to find the strength inside to keep my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I start falling over, my feeling catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? Hablando de etiquetas especiales para un consumidor, 400, no sé, pues esos carragenatos son 400 y pico. Igual si ponemos un carragenato derivado de algas, igual nos como 300. Pero a mí eso tamén máis,